beli pi baro pi long kumno ngangat pi shat pi klan sashi sien ngapdang subai pi hakane ke channel ke jonga minta kesngi ngan shat na da ke chicken wings semua bahan ni penhadu benda kunmo ya kan ni ke thapniang syiar nyimpen rengat shwa hadian bila ada perengan ngin klek no ya kan ni kada an klek lang new ginger garlic paste ngapadan kambej baro si paket mah ini paket berat sok meren gawe kepeleng chicken masala kendia meluk food color tang kendia but in sa klep bah an klek lang no sebab maida hiladap klementa tingin ya sedih no kerai kalong thano kumno kalong tingin sedih no ini pada habis sedih kumno Kau bagi sedih aku ni kedoan di ban ai medium flame mo ya kati nang makan ha ini kedok lalong kat no ni biang iki barang sa kani kedok lalong khat dapat hakani kejuk karai ngalak khat noi kompnyang ban nge tang khniat dengan sedih na uni sosau bat ransun bla dapat update alang kami ko vinegar tang chili tang kadak soy sauce chili tang
lang kanikat tomato ketchup. Dan thapniang kanikat doa, ambil. A few moments later. Dan biarlah buat kemudian new day white sesame seeds. Kani kedok kelalong tadi ban-ban. Dan alam new punya kendet kami pang. Kani ke chicken wings kelalong tadi ban-ban mentah. Kebang ha. Tetangkat ni ke video kelakut, ku boleh shibun play pe do banda kut, semua bahasa like, share dan subscribe mo. Bye.